MCA wa Kangeta Stephen Bijiwe norite Burume thone ya kari kimushemanio ywa gikaro kia muingie yurayo kubwithikirite machungulo bara babaingi ba kari banteri bonekete kwitha bakiwata mbaru rwarira kwingata gavana Kawire tine bakia na itumi birata yari binenkanirikie muswanda ywa ma MCA wa Kangeta ni umwe MCA baraba kwirikana kwithira beka mbine yo kari gavana Kawire Mwangaza ni bokenda atikengatwe itine Marion Karugi wa Kinywa gatutaririe cio. MCA wa Kangeta Stephen Bijiwe niwe nka MCA kuma kire MCs bawondi thano segesho mbunge kia Gembe Central urawonanete weta kiutati na MCA bagisho mbunge ki kurea wikinya musemanyo ywa kari jurajo kari interesi ya machungulu akira ngondu kurita maoni urure kwebelwetene kwa gavana wa Meru Kawire Mwangaza. MCAs beto na ibo bona ito banenkerete mandate wareka toeta kuidhinisha manto yara bakadhithia Jumatano batwe tore anto bawondi thano chia Gembe Central tore nyuma yo na manto yonde yara bakadhithia ni sauti ya mwananchi batwe twaringire kura tariki inyanya August 2022 twabaere mandate beto autoritangwe nara ne umagana no rongo mandate ya twabaere ya kikatiba na mandate ya twabaere te ya umuntu etakwa mukatili etakwa koni human eto tona cha Sarakazi TV ne kebena mukoroke kedra na kwenda weta kwa kinyosi okwenda kireru waende nyumbani batenda by county offices. Hiyo tumesema haiwezekani. Ronga miao mpumete njia ndienda kuwa Kawira no mwankete no ntote symbol of unity ndena ya Meru County. Utiumba ukosana senator, ukosana na women rep, ukosana na CS, ukosana na OMPs, ukosana na MCAs, wamberia kuathenjere kinyaba ekira intune kana chia papo ni manto yothe ribobu onde manto yatebua. Ya kwetu East Ward Kengo batwe MCA wetu oketa kwetu nara imekaro ne twethera turi njira itebu lakini no twatiri okwene MCA no MCA no komenya masinani amwoneketera mbesa sira sibati kurita ngoe ibo yonto twethenene na ibo nto twe Misiri indi bya torita Misiri ne Kawire atia MCA wa Kirangondu Morris Ntarangwi, MCA wa Njia nora nowe munini wa speaker kire assembly ya Meru Mwendali, wa Gembe East Mureithi Mutiria, wa Thiruru Jane Julius Kabera, MCA bakworoto Sofia Mwila, Jane Rose Mate na Grace Kambura ni baukuzerete maoni ya Mheshimiwa kwani Morris. Mheshimiwa Morris mukaya tona bionda iri no ntoka Kawira na mwetera mburoka na mweta mwamba kwa huu Kawira we na siadia no MCA na no ngavana loi manto yombe kana eti mwana ke ake na nabo akibo bomba kurutangwe ndene county ereko na no to babu Kawira nombi Kawira we to ni county assembly arerwe yo wo ithetera no to no eri brawe vetie ara wa county assembly Meru ni no oni ngavana to bakweti atia oke akwethera Kawira ate kwa assembly to heshima Kawira lazima atia Kawira wetu nyiko tini ewa wo ene meye yo ithetera awa woni ndrenga no Meru ndiomba kuendrene koti ni nunu muno ke woni akwe oke akwethera Kawira ate heshima na county assembly Kawira ate heshima na koti Kawira ate heshima na deputy yetu Mutuma Kawira ate heshima na antu bembe Kawira afanye nini Kawira nae tetha ya tongeria ba Meru bonde no tewe kira so ende mutongeria ote kwenda ngwate no masingo na Kawira ande boire imunto mwe mbito bororombo kya boendelea kendendelea kwa anto ng'ombe no tukarira ibu ontoru arena atoto yete ato wananchi
kana ndre mwananchi wa thero okuwa mathabo yo ya kawera ito yaunanga na tu yaunanga tokiwa nane na tokera MCA beto ntangatanyie muka yeye to tangatanyie mbero kaunti ore tangatangiri musio yayo kwe monko bora manete yo gena na MCA bakiaria akariba wondi icio ithano ni bawatanirite na mwambo yumwe ati ngavana Kawira ati bwotongeria kaunti ya Meru na Buru ati bariki mwana MCAs kuwa naane mutuma twathingia tiari ya motisha tishao kana kawe tena mutuma twathingi ntomurume na tere kingo ya kila kiongo Kawira na bati weta pio na kinyake ya tauni na yeye KK boro botino me kuona mutongeria no mwe ke Kawira aroma awa mathina ya ntoba KK wena ngamure okire ya netwanya tuonde na muringire ngita bado tutawana mandu akario tukwenda mutongeria ke ya Kenya akamature ye ina pasta nyomo akario konia bebange to mambua Kawira na ite na remigo wate lobisi obisi ngabana ni obisi nene ora uano mwana obisi raisi Kawira are yawe tonjia are ya thaa 10 cio tuku kathaa tene ngabana bati kwethirwa na escort emwendetie ngabana bati kwethirwa na antu bamukaritie ngabana ke ya wengo au kumira marione au kuma mucinya yote kuthomeka ngabana ke yo kwira njia ni antu banjia na mwenda libo baeteswa lakini no ntu eyero tuku are ya kwaibisha na njia ke ndona ni njia urekari bato torua Kawira mastingo no ntu ate meyote ya mutongorie tora twete kura tawe mheshimiwa mwendali ie no twanengere kanya turutharia kiuria na tumutuma tumwira turutheririe mbecia tunate iweta gitanga na tacio tumirwa o mwigino te batwa igino loi kwa ketha tu igino tumbo bigino wena into bya kwa nengabia yakwa nengera muntu ngoro tayari kundigera wana na raundi atoriwa mama tote mutomenya fa kama fulizane kitrone ya eta waka sioro bila byaki mungarangi na kuibi yake kwe kwa na mama yo kiongo kyake kizoki jusi renge to marenge aenda kangari ne polisi nyata leo ngavana omyaweta kwa ras polisi eti okarasi polisi kwa sisi atungangani na ile mama yako akonaye sisi tunangangana na uongozi wa Meru County Kawira none kaleta utumira pesa digare urakotagrete ira kuweta nechongo misappropriation of public funds awa kozio bandu yake leo ni yatimwa ure kutongeria utumba kulita moyo na mengwa Kawira ni moya kiledia ure kutongeria kinyomwe atiatakira kawe loya tumetwa leo Nikiripotera Weru TV kuma Machungulu wodini ya Kirang'ondu Igembe Central Mbito Marion Karugi wa Kenywa.